Tubaikaze mu makuru ya SEMITONE TV na makuru magufi mugiye kugezwa nanjye Innocent Bimenyimana. Amakuru yacu tuyaheri hano mu Rwanda. Madame Yolande Makolo, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yagaragaje ko ashyigikiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ubwo ryatangaga ubutumwa buvuga ko riri kwiga ku bafana ba Kiyovu Sport Club batutse umusifuzi Mukasanga Salimu. Senateri Wizeyimana Evode yatangaje ko bikwiye ko mu gihe umupolisi arimo kwitabara cyangwa izindi mpamvu zose zatuma arasa umuntu akwiye kubikora, ariko mu gihe binyuranyije n'amategeko umupolisi yajya abiryozwa. Ibi yabivuze kuri uyu wa gatatu itariki 25 Mutarama 2023 ubwo komisiyo y'ubanye n'amahanga urwerane n'umutekano muri Sena yakiraga umushinga w'itegeko rigenga polisi y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda, muri Malawi haravugwa inkuru y'abantu barenga igihumbi bamaze guhitanwa na kolera. Mu nkuru y'ikinyamakuru Igihe bavuga ko abantu bamaze kwandura iyi ndwara muri Malawi bagera ku 3621. Mu gihe ibihugu bigize otani biri kugenda biha ubufasha mu bya gisirikare igihugu cya Ukraine, Ubudage nabwo bwaje kwizima bwemerera kohereza Ukraine ibifaru byo mu bwoko bwa Leopard 2. Amakuru agezweho nuko nyasoje. Mukomeze munogerwe na gahunda za SEMITONE TV. Nge nitwa Innocent Bimenyimana. Ibihe byiza.